Laganini intervju tjedna. S najviše točke u gradu, aktualne teme, analize, vaša mišljenja i komentari. Bez cenzure. Srijedom u 13 sati. Intervju tjedna. Dobar dan i dobrodošli u naš intervju tjedna. Ja sam Tara Šitum. Kažu da Hrvatska ima više sreće nego pameti, imamo more, sunce i turiste koji nam ostavljaju novac pa nekako preživljavamo. Je li naša ekonomija samo jedna velika turistička sezona? O svemu tome i inflaciji, hrvatskim plaćama i planovima danas u intervju tjedna razgovaram s ekonomskim stručnjakom Ljubom Jurčićem. Gospodine Jurčić, dobrodošli. Hvala na pozivu. U manje od 2 godine vaša se procjena dostojne plaće popela sa 2000 na 2300 eura. Ako se ovakav trend nastavi, a plaće realno ne prate taj skok, prijeti li nam scenarij u kojem dostojanstvo nekako postaje luksuz? Pa prije svega da objasnimo zašto sam uopće govorio koliko je treba biti plaća za dostojanstven život. To je bilo vrijeme kad smo ulazili u euro. Ja sam upozoravao tada da mi nismo spremni za euro, da ćemo za 2 godine dobiti europske cijene, a da će plaće ostati naše. I sad smo išli kolike su to naše plaće, koliko su u Europi plaće i koliko bi plaće trebale biti u Hrvatskoj, da koliko to prosječne plaće, da koliko toliko ljudi mogu pristojno živjeti. Onda su postoje te različite metode što ljudi troše, kakva je okoliš i tako dalje, i tada je bilo prosječna plaća negdje ispalo oko 2000 eura prosječna plaća, s tim što bi minimalna plaća i prosječna mirovina trebala biti 1000 eura, a plaća visokoškolski obrazovani ljudi sa 2 godine radnog staža, znači ljudi koji su se potvrdili na iskustvu na visokoškolskom obrazovanju, trebale bi biti preko 3000, a te 3000 su bile potrebne da se zaustavi iseljavanje naših visoko obrazovanih ljudi. Naravno, paralelno čini mi se radili su neke druge grupe i sindikati, neki su rekli da bi to trebalo biti 1850, neko 2150 i tako su moji proračuni bili, ali sam ja presjekao jer lakše se pamti 2000. I ono što nam se dogodilo nakon 2 godine je plus dogodila se inflacija, uveli smo euro i tako dalje, i zapravo ono što se dogodilo prvo je da smo mi dobili europske cijene, kako kod nas tržište nije sređeno, neke su cijene čak bile veće nego što su u Europi. Tako da opet možemo reći u prosjeku da mi imamo... Ili smo one velike usporedbe sa cijenama u Njemačkoj, Italiji, u trgovačkim centrima? U trgovačkim centrima i pogotovo kad su akcije, kod njih su akcije u postotku puno veća sniženja nego što su kod nas, počev od hrane do odjeće. Recimo tamo su na odjeći kad izlazi sezona, recimo sad zimska sezona, vi zimsku odjeću gore možete kupovati uz popust od 80%. Kaj kraj ljeta možete kupovati iste takve popuste, takvi popusti još nisu došli u Hrvatsku, makar smo po zakonu spojeni poslu da tu ne funkcionira. I dobro, dogodila se ta inflacija, tako da danas nekako kad gledamo tu procjenu i plaće su neke rasle u državnom sektoru, kao što znamo 2024. kad država dizala, i tako da se taj zbog inflacije, odnosa cijena, to se pomaklo negdje danas u prosjeku, kažemo, 2300 eura prosječna plaća. To bi bilo za dostojanstven život. Što je prema vama taj dostojanstveni život? Neki ekonomski stručnjaci smatraju da smo mi razmaženi. Jesmo li mi stvarno razmaženi ili smo se jednostavno naviknuli na neki niži standard pa nam je sad sve luksuz? Pa recimo da živimo danas civilizacijski, recimo, evo sad bi ja ako mogu s ovom minutu napraviti jednu moju povijest, moju ekonomiju iz mog života. Kad sam ja bio mali, mi smo u Hercegovini, pažite, Hercegovina koja nije poljoprivredno područje, mi smo uzgajali pšenicu, nosili pšenicu u mlin, pravili brašno, onda je baka i mama kukale su kruh od tog brašna i tako dalje. To je bilo do 65. godine. 65. godine već smo mi počeli kupovati pšenicu i onda smo pšenicu mjeli, ne našu, nego slavonsku pšenicu smo mjeli u brašno i onda smo baka i mama smo kukali kruh. I onda je standard napredovao, onda nismo kupovali niti pšenicu, nego nismo sijali pšenicu, nismo kupovali pšenicu, mi smo već kupovali brašno, recimo počeli to 70. godina 1980 kupovati brašno, i onda su oni iz tog kupljenog brašna jeli, a kasnije
su već išli u pekaru i kupovali kruh. Hoću reći kako taj standard raste. Znači, nije isto danas i prije 30, 50 godina. Ministar kaže da možemo i dalje peći kruh i kiflice. Onda se vratimo u 1970. u moje selo, recimo. Mi smo tada pekli kruh i nešto tako slično i tako da. Sad govorim ovdje, kad uzmete koji je danas način života, koje proizvode radimo, znači većina nas u gradu i danas u Hrvatskoj ne peče kruh. Znači imaš cijenu kruha, nemaš ove prethodne te faze i tako dalje, imaš odjeću, nemate više 2 košulje i plus jednu za doktora i za idete u crkvu, tako imate djeca, treba imati 2-3 tenisice i tako dalje, imate tu potrošnju koja je standardna i koju mi vidimo u statistici te potrošnje. I kad uzmemo tu prosječnu potrošnju na današnjem standardu u okruženju u Europi, ne u Aziji, ni u Africi, nego u okruženju Europe, može se biti točno statistiku što u prosjeku ljudi troše. I to pomnožite s tim cijenom. Znači, imamo i ljetovanje i zimovanje. Sad dolazimo do toga, znači to su proizvodi, hrana, odjeće i tako dalje, plus imate komunalne naknade, plus imate prijevoz ide 10-15%, plus imate komunikaciju, imate telefone i tako dalje, i plus današnji život je takav da danas očekuje, možda moja generacija ne, ali ova generacija iza mene očekuje 2 tjedna ljetovanja i tjedan zimovanja i plus Uskrs i plus Božić, i kad uzmete to, dođete toliko iznosa. I sad imate jednu drugu stvar, još je to korigira za to da li ste podstanar ili niste podstanar. Znači, ako ste podstanar i samac, onda trebate na to dodati još 500 eura minimalno. Ako ste Malo ste rekli, ja mislim. Pa govorit ću sad u prosjek, ja znam da zavisi ako uzmete, a ne bez centra grada, negdje u pregrađu ako uzmete i tako dalje, neki, recimo, 40 kvadrata, eto, pa kad bi rekao više, onda bi morali dizati taj iznos sa 2000. Znači, tako da postoji ta sve statistika koja se radi, ali zapravo iz te analize strukture potrošnje građana, i to je jedan element iz koje država ili vlada treba raditi ekonomsku politiku da vide što njezini građani troše i ono što najviše troše, iako postoje mogućnosti ili ako ne postoje mogućnosti, a mogu se stvoriti, to treba proizvoditi u vlastitoj zemlji, radi sigurnosti vlastitih građana i zaštite vlastitih građana. I kad dođe do inflacije koja se uvozi, onda vi možete reagirati sa vlastitom ponudom jer ste imate organizirano proizvodnje roba i usluga koje su nasušno potrebne za život. Polako nam se bliži turistička sezona, više puta ste spomenuli kako imamo sreće jer Hrvatska ima turizam. Znači li to da se taj naš ekonomski rast dogodio slučajno, da to nije rezultat jedne planirane politike? Pa ne, turizam se kod nas događa spontano, ovo sve što je politika radila, utjecala na turizam svjesno i nesvjesno, ona je pokvarila taj turizam u stvari. Tako da smo mi sa našim turizmom koji se spontano razvio na temelju potražnje ne sustavne ekonomske turističke politike, mi smo danas došli do vrhunca i da nema ovih kriza po svijetu, nama ove godine apsolutno ne bi se nimalo povećao turizam. Mi smo vrhunac turizma doživjeli 2019. tako po toj proceni. Tako da on će se sada, ako ne bude veći nesreći incidenat, on će se tu ljuljati 1-2% plus gore, plus minus ove gore, ali to nećemo ni moći točno tvrditi, zato govorim približno, jer tu igraju ulogu i cijene. Pa dobro, može se danas i gledati kolika je količina, ali to je tu negdje. Naime, mi smo pogrešnom politikom ili nepostojeće turističke politike izgradili kapacitete koje de facto za goste koji više nema, to su za one gosti koji su bili prije 10-20 godina. Da pojednostavim, prije 20 godina kad smo radili ili 30 godina kad smo 20 još nešto, kad smo radili te strategije turizma, razvoja Hrvatske, dobili smo demokraciju, tržište i tako dalje. I onda smo vidjeli da je udio hotelskog smještaja negdje oko 20% ukupnoj ponudi smještaja u Hrvatskoj, ostalo su privatne te djelatnosti, kampovi i tako dalje. I onda da bi podigli kvalitetu i složenost turističkog proizvoda i da bi mogli fakturirati veće cijene, imati više po gostu prihoda, u Hrvatskoj je bio plan da moramo dignuti hotelski smještaj barem do 50% ukupnog smještaja. Međutim, to je bio zaključak. Međutim, mi smo praktično poduzimali
ekonomske mjere politike koje su zapravo potpuno na drugu stranu gurnuli taj naš razvoj našeg smještaja, tako da mi imamo danas uglavnom te privatne smještaje po garažama, kućama, radili se apartmane, a to apsolutno nije osnova i podloga za složeni turistički proizvod kao što je kongresni, sportski, zdravstveni, edukacijski i tako dalje. Sad mi smo gradili turističke smještaje, tako kažem, za ljudi koji traže ležaj na plaži i ležaj u sobi. A danas novi turisti, to njima se podrazumijeva, traže druge sadržaje koje ne možete u kućnoj radinosti, da tako kažem, imate. Tako da smo mi došli, imamo previše kapaciteta za turista, za te kapacitete imaju sve manje, i imamo tu sretnu okolnost da naši glavni turisti, to je dio Italije, Austrija, Slovenija, Austrija, Južna Njemačka, Mađarska, dijelom i Češka, njihovi pradjedovi su dolazili tu, njihovi djedovi, njihovi očevi, dolaze oni danas tu i njihova djeca, tako da Hrvatska do recimo Splita ili možda dole Zadra, oni osjećaju Hrvatsku kao vlastitu zemlju, oni su Hrvatsku osjećaju sigurno ili dolaze na poznato područje, na poznato mjesto. Tako da ovi utjecaji nesigurnosti koji se događaju oko nas u svijetu neće toliko bitno utjecati na naš turizam, a opet je onaj dio koji putuje malo dalje zbog ove nesigurnosti Irana, Izraela i tako dalje. Ljudi ne vole u takvim nesigurnim vremenima ići daleko od kuće, neki će ostati u svojoj zemlji, Njemačkoj i tako dalje, a ovi koji su srasli sa Hrvatskom neće doći kod nas, tako da mi ne moramo očekivati nikakav problem što se tiče turizma ako bude ovakva situacija, ako se ne pogorša. Ako idemo na ekonomsku stranu, mi imamo prihod od turizma, bruto prihod ili ukupni prihod oko 15 milijardi eura. Sad, uz taj prihod ide i hrana koju serviramo i piće koju piju i mobiteli koji oni koriste i naftu koju potroše i tako dalje. I kad mi od tih 15 milijardi gledamo koliko je to stvarno hrvatski proizvod, a koliko su proizvodi koji smo uvezli, recimo i 80% nafte uvezemo što oni potroše, mobiteli su stranom vlasništvu. Mi možemo kriviti ovaj rast velikih cijena zbog turističke sezone. Da, sad ćemo doći. Dotle samo sam htio da završim. Znači, od tih 15 milijardi u najboljem slučaju Hrvatima ostane 7-8 milijardi. Tako da nama udio turizma nije 20% u bruto domaćem proizvodu. Je udio ukupnog prihoda u bruto domaćem proizvodu. Ali to nije domaći proizvod. U tom ukupnom prihodu turizma, hoće reći, strancima pripada recimo pola i nama pola. Tako da je u ovi 90 milijardi koji imamo bruto domaći proizvod, recimo neke naši 9 milijardi, to je znači 10%. Ali dobro, imamo taj keš, dobijemo i to nas spašava. Evo sad, to bi bio taj makroekonomski za povećanje. Što se tiče rasta cijena? A što se tiče rasta cijena, to je dodatna potražnja koja dolazi sa turistima i budući da mi 50% mesa, povrća, 70% mlijeka uvozimo, kad dođe do dodatne potražnje, onda tako trgovci reagiraju i dobavljači, oni malčice dignu cijene jer je potražnja malo veća, tako da zapravo nama prosječna neka inflacija u koju je uključena i turistička potražnja je velika, ali kad to govorimo makroekonomski, ne samo turizam, nego ipak Hrvati najviše potroše. Recimo da mi imamo negdje 100 i 110 milijuna noćenja, ali Hrvati imaju milijardu i 300 milijuna noćenja. Znači to je negdje opet 10% noćenja turista, ali ručaka je 10% ide turistima, a nama 90%. Sad naša ta potrošnja isto troši 70% uvoznog mlijeka, 50% mesa, povrće i tako dalje, tako da kad dođe do nekih nestašica, domaća proizvodnja ne može reagirati i kod nas onda cijene puno idu gore. Zato mi kažemo struktura i efikasnost domaće proizvodnje određuje kakva će biti inflacija. I sad kad pogledate zemlje koje imaju dobru strukturu proizvodnje, oni imaju manje inflacije. Recimo, čitava krizna situacija u Švicarskoj nisu cijene išle 2%. Japan koji sve uvozi, njima inflacija neki dan uzvona, inflacija ide sa 1,8 na 2%. Kod nas 5-6%, mi smo se na to navikli. Znači, definitivno inflaciju određuje struktura i efikasnost domaće proizvodnje, naravno s druge strane potrošnje, a turizam je samo jedan dio toga, jer mi inflaciju gledamo na godišnjoj razini, jer zgodno imamo različite cikluse, onda to poravnamo na nivou godine. Tako da je i sa turizmom, i s domaćom proizvodnjom, i s domaćom potrošnjom, i sa strukturom
strukturom te domaće proizvodnje i strukturom domaće potrošnje određena inflacija. I ovo što vlada sad gromoglasno radi, to apsolutno u konačnici nema nikakve veze i uspjeh. Zašto nam je sve tako skupo i može li se u Hrvatskoj uopće živjeti od rada, a ne samo od iznajmljivanja apartmana? Kako vi komentirate tu statistiku o padu nezaposlenosti? Vi tvrdite da je ona varka jer su ljudi zapravo otišli van, a ne zato što smo stvorili neka nova radna mjesta, uz to imamo i veliki broj stranih radnika. Pa prije svega da idemo traga, ja sam nisam protiv stranih radnika, neko ne dođe i rade te poslove. Najveći problem i trenutni i dugoročni je što su naši visoko obrazovani ljudi otišli. Nama je po statistici otišlo zadnjih 10 godina oko 400.000 ljudi, to su uglavnom ovi visoko obrazovani ljudi. Dobro, ti obrazovani ljudi bi radili danas, ali što je još bitnije, ako vi danas hoćete razvijati Hrvatsku, graditi nove tehnologije, nove proizvodnje, dizati, što mi kažemo, efikasnost, produktivnost, bruto dodanu vrijednost, tu je glavni i temeljni faktor toga dizanja školovani ljudi. Ako hoćete raditi novi proizvod, morate okupiti visoko obrazovne ljude različitih profesija, tehnologije, strojara, električara, elektroničara, ekonomiste, marketingaše, a vi danas to u Hrvatskoj ne možete napraviti. To je s jedne strane. Tako da je to jedan privid, odje nam 400.000 ljudi, znači idu sa burze rada i zaposlimo 150.000 koji razvoze i plus konobare, što je težak posao, turizam, plus građevince. To je sve težak posao, nisko plaćen i ima malu dodanu vrijednost, to je nužno. Zato za te poslove koje su manje dodane vrijednosti, manje plaće, to je i Njemačka i Zapadna Europa oduvijek radila, to ćemo prepustiti ovim ljudima koji uz tu plaću koju dobivaju kod nas je 3 puta veća nego u Nepalu, Filipinima i tako dalje. Oni su sretni, ali i ja sam sretan što se ti poslovi obavljaju kod nas i što i ne rade Hrvati. Ali sam nesretan ono što nismo napravili radna mjesta i industrije, stvorili uvjete za naše visoko obrazovane ljude i sad ti naši visoko obrazovani ljudi odu u inozemstvo, razvijaju proizvode. Gdje imaju puno veću plaću, bolji standard života. Imaju puno veću plaću u startu, imaju puno bolju perspektivu i sad one te proizvode koji su razvili inozemstvo, Hrvatska uvozi, a u dosta slučajeva u tim proizvodima je rad koji je obrazovala Hrvatska. I sad mi obrazujemo ljude za tuđe proizvodnje, a sad kad gledamo naše nogometaše, kad se nogometaš neki odgoju u nekom našem klubu, bilo koji, Dinamo, Rijeka, Osijek, ne bitno koji, kad ide, onda mora platiti to što je tu klubu kad ide tamo. Recimo, na to smo se navikli, a ljudi nam u koje uložilo se puno više, recimo ako je 4 godine studirao plus srednja škola, doktorat, specijalizacije, odu ništa i on naš proizvodni resurs druge zemlje uzimaju besplatno. A imate još situaciju da imate firme ovdje u Hrvatskoj, vrlo dobre firme, svjetske firme, koje nisu došle ovdje u Hrvatskoj da razvijaju proizvodnju, nego su došli u Hrvatsku samo da uzmu taj naš kadar da radi za njih. I oni razvijaju proizvode za te kompanije i te proizvode će... Samo će ih premjestiti možda. Tu imamo ne samo dio ljudi koji su fizički otišli iz Hrvatske, nego imamo ljude koji su se izdvojili u Hrvatske, rade za strane kompanije, a kad gledamo utjecaj na te strane kompanije, kakav njihov utjecaj na hrvatsko gospodarstvo i kakav je utjecaj hrvatske politike na te kompanije, nikakav. Jer zapravo, to se sjećamo kad je bila ograničavanje cijena, tadašnji ministar je rekao moraju davati evidenciju cijena što po evropskim propisima ne treba. Evidenciju cijena su u nekoj agenciji tamo davali samo hrvatski lanci, a stranci uopće nisu davali. Tako i kod svega ovoga, oni su se razvili na temelju ekonomske politike i ekonomske politike vlastite vlade, oni njih slušaju, iako tu rade. Tako je to puno veća šteta. Samo kratko onda, naravno. Nisam protiv strane, ali mora se to biti mjera. Znači ono što mi nismo sposobni i tako dalje, prepustit ćemo strance da mi imamo neke koriste, ali većinom tih stvari mi smo zapravo mogli raditi, ali više ne možemo jer su nam stručni ljudi obrazovani. Gdje je onda tu budućnost? Mogu li se mladi uopće vratiti u zemlju koja, kako kažete, isplativije je iznajmljivati apartman nego biti vrhunski stručnjak? Pa zavisi ko je čime zadovoljan. Jedan dio može, oni koji ima položajnu rentu, recimo da je na takvoj lokaciji, da on radio, ne radio, promet ide, vi možete napraviti negdje super hotel, ali ako vi imate u Dubrovniku hotel da nemate pojma hotelijerstvo, on će dobro raditi, ili recimo
naša mjesta, to je takozvana položajna renta, pa imamo i slučaj da su ljudi postali doktori, inženjeri i tako dalje, i kad su vidjeli kakva je situacija u njihovim djelatnostima u Hrvatskoj, neki su otišli vani, a neki su ostali tome jer su vidjeli da iznajmljivanje apartmana mogu puno više zaraditi nego raditi svoj ali to je manji dio Hrvata i oni dobro žive, ali problem šta ćemo s ostali 3,5 milijuna Hrvata, njima treba naći posao. I kad gledamo tu taj problem, da bi našli posao moramo izgraditi strukturu gospodarstva, znači djelatnosti i tako dalje, a tu strukturu gospodarstva mogu napraviti samo učeni ljudi koji mi sve manje imamo. Sad, kakva je tu perspektiva? Jedna moja izjava je bila ili par puta ponovljena, kad je se pripremao da uđemo u euro 2023. po svim tim ekonomskim analizama, ne po samo meni, nego po svim svjetskim ekonomistima, svi su govorili Hrvatska nije pripremljena, nemate realne pripreme, uvjete da ima koristi od eura. Onda kad smo gledali ekonomski, ne samo ekonomski nego politički, uz te uvjete kad mi ulazimo i ušli smo u euro 2023. onda je zaključak bio da će mi do 2030. godine biti čista kolonija, a sad smo polukolonija. A što znači čista kolonija? To znači da će glavni proizvodni resursi, tvornice glavne i ono, biti u stranim rukama, a da će glavna proizvodna ljudska snaga raditi za strane kompanije. To je zapravo čisti taj kolonijalni odnos, a to je Evropska unija ne regulira. Ona je postala, potpuno se izgubila u svemiru, u prostoru sadašnje rukovodstvo Evropske unije od 1990. Znači, ako me pitate, ovdje je sada, iskoristite to obrazovanje na koje ja imam 100 primjedbi, jer sam tamo već 40 i više godina u obrazovanju, a naše obrazovanje je jedno i dalje najbolji u Europi i u svijetu i kad gledate naše ljude koji završe bilo koji fakultet ovdje, ne mogu naći posao, vrlo rado su primljeni već od slovenske granice prema gore. Veliki potencijal Hrvatska ima i u energetskom sektoru. Tvrdite da je proizvodnja ključ opstanka. Koliko potencijala mi gubimo kada govorimo o obnovljivim izvorima energije? Tek se sada aktivno počelo razgovarati o toj samodostatnosti kada je buknuo rat na Bliskom istoku. Pa energija je prije svega, ona je nužna. Znači, energija je hrana za strojeve, a hrana je energija za ljude. Tako da su to dvije temeljne stvari koje država mora stvoriti. Mi nijednu nismo stvorili. Vidimo da hrana, koliko smo uložili u Slavoniju, poljoprivredna proizvodnja stagnira. Tako isto recimo energetika. Mi smo radili strategiju 1998. zadnja kvalitetna energetska strategija je napravljena. Ona je bila kvalitetna zbog toga što smo napravili popis svih tada kapaciteta za energiju i nafte i plina i drveta i ugljena i tako dalje i naših elektrana, hidrotermo, to atomske centrale i vidjeli smo da nam fali 30% energije, da će 30% tih kapaciteta izaći za 20 godina iz pogona i tada je bilo da moramo napraviti kapacitete i to je jedna stvar. Druga stvar, kasnije se postala intenzivna obnovljivi izvor i tako dalje. Međutim, i to svaka vlada kad je došla iznova je radila strategiju, a strategija što se tiče energetike to je čista matematika. Zna se točno koliko mi trošimo energije, to isto koliko trošimo hrane. To ne ide to plus minus 1-2% gore ide. Zato se radi, zato je Europa nakon drugog svjetskog rata kad se formirala Evropska unija, ona je postavila cilj da na teritoriju Europe se proizvode dovoljno hrane. Sad za običnog čovjeka koji ne zna što znači dovoljno hrane, ali mi znamo koliko ljudi čega jedu, sad i u kalorima, proteinima, ali mi znamo i po koliko, evo recimo, mi pijemo negdje oko 900 milijuna litara mlijeka godišnje. Mislim, a nekad smo proizvodili 700 milijuna, sad proizvodimo 300 milijuna. Znači, a znamo to raditi, imamo uvjete, znači što to ne radimo. Tako isto kod energije. Energija se zna koliko troši za zgrade, koliko se troši za prijevoz, koliko se troši za industriju i tako dalje, koja vrsta energije i tako dalje. I da povećavate kapacitete s jedne strane, povećavate efikasnost energetskog sustava, povećavate stabilnost i sigurnost, to su sve kriteriji. Stabilnost znači da imate nekoliko jakih proizvođača energije kad se radi o elektrici, a sigurnost znači da imate raspoređene dosta snažne proizvođače Slavonija, Dalmacija, Istra, tako da kad se dođe do prekida zbog zemljotresa, neki nezgodne situacije, da nijedan dio Hrvatske ne ostane bez energije. To znamo 90. godina kad je Dalmacija ostala, pa smo radili one generatore dole vozili, jer nije bilo kvalitetne veze između centralne Hrvatske i dolje Dalmacije, pa smo iz Bosne i iz Hercegovine vozili energiju za Dalmaciju i tako dalje.
Tako da je taj energetski sektor strateški bitan i to ne smije odlučivati tržišni uvjeti. Ali kad kažem tržišni uvjeti, onda s jedne strane, znači, energija je najskuplja kad je nema. Ali s druge strane, energetski ti poslovi, investicije su velike da je on izazov za te koji muljaju tu korupciju i pljačku, tako da morate imati zaštitu da se tu ne dogodi, recimo, ona velika korupcija. U sitnu ne može, to je ne možete vidjeti. Tako da morate imati, postoje ti principi kako se to radi, postoji svjetsko iskustvo i postoji ta znanost ili nauka kako se to radi, da budete efikasni, da zadovoljite sigurnost i stabilnost i s druge strane da se ta štetne posljedice, velike investicije, korupcija, da se smanje. Samo problem u Hrvatskoj što mi smo uništili ili nismo stvorili institucije koje će to baviti se s time kao glavnom stvari i sagledati sa svih strana, sa energetski, tehnološki, tehnički, sociološki, politički, financijski i tako dalje. I onda tu zapravo glavnu ulogu imaju lobisti koji imaju genijalna dobra rješenja u interesu Hrvatske, ali uvijek se tu na kraju ispadne neki drugi interes. Neki drugi interes. Evo tako da je recimo hrana, energija, to je bez diskusije, ne od tržište mi možemo nešto kupiti jeftinije. Ja sam imao, ne problem, ali sam imao taj prepiranje sa energetičama koji su jedno naučili ekonomiju. Veli, zašto bi se mi u to ulagali, danas energiju možeš kupiti gdje god hoćeš. Ajde, velim, dobro, možeš danas. A šta će sutra ako dođe do neke prirodne katastrofe pa se pokinu veze, pa dođe zemljotres pa se potrli ovi mostovi, kako ćeš svojim ljudima? Znači, to su principi koji su temeljni principi i to je uloga države. I taj dio strateški nema rasprave, a tako da bi mi morali imati 20% veću proizvodnju hrane, 20% veću proizvodnju energije nego što treba i ovi 20% puštate na tržište, igrate se za normalna vremena, a kad dođe stani pane, imamo energije dovoljno za sebe. I sad je to i Europa krivo radila i to se prelilo na... Tek sada vidi, da. Ma da, to su gluposti. Mislim, dobro, ja sam taj klasični energetičar i klasični ekonomista, nisam potpao po TV liberalne, slobodne, globalističke. Kad dođe stani pani, moraš imati to što, znači moraš imati hranu, moraš imati energiju, moraš imati osnovne lijekove i moraš imati proizvodnju municije. Osnovne, ne sada rakete, ali recimo za kalašnjikove, za minobacača, rakete su sve skupa dobre, ali ne smije stupiti na moj teritorij, jer kad stupi na moj teritorij, onda ne smije ni on pucati s raketama, ali vi ga iz svake rupe čekate, pa ti dođe sada. Mislim, to je nažalost izgleda primitivno, ali jednostavno je tako, a to su sada sve svjesni da je tako. Tako da tu nema neke rasprave i očekivati od neko da će MMF, Svjetska banka, Svjetska trgovinska organizacija ili Evropska unija to riješiti, to su, da ovako malo grupo kažem, gluposti. To mora, i to je čak u evropskim pravilima, to je isključiva nadležnost nacionalne vlade. A ne pokrivati se, slušamo svaki dan, evo Evropska unija direktiva, evo mi ćemo to poslušati, pa mi smo ušli u Europu 2013. godine i kad smo ušli u Europu nama proizvodnja hrane pada, industrija nas stagnira. Pa kad će mi dobiti koristi, što bi rekli Hrvati, benefite od Europe? To se i mi pitamo. Gospodine Jurčić, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala na pozivu. To bi bilo sve od našeg intervjua tjedna. Ostanite i dalje uz naš Laganini FM. Laganini intervju tjedna. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.